Kari Boy Idol Season 2 Ban ketiu ya kesap kikun samla Kani gerensan nak kebenta kikun ketem Riboy Hadin balami kijing ya kenat kebajur haka kandai terik ubnai risau arhajar arpawai haka jing penlong ya kijing ya kop kwai dok ha kabalabu ya kekusnam kabahadu sanlak tengka kabala penlong haka senong nongba merdon Hariboy distrik kalami iru shibun kijing sya kentho nak keleng persya ya kita rawan rengkat bat kita nong peniaj ha kita kijing ya kop kwai dok ha bakam don syu kijing ya sungthu watla nak keleng jong kibor peniaj senong kila persyang bantem ya kita kijing ya kenat Menta kesengipan ke khadar tarik ubnai risau arhajar arpawai kaseng HNYF Sning Circle haka jinge sanran lang jong kidkhot kaseng na ke distrik kilalej banbu da ke jingtho hakmat uba BJ Karshandi ubadeu additional deputy commissioner ke Riboy district ban kentu halor ke jing penklan ya ki kendon haka ba ai jingbit ya ki nok peniat ya ki jinge kop khwai dokha namar hakane ke tayo ke ba menta kandon biang ke jinge khwai dokha hapok ke te kathany Sning Hakane kesengi nagaliang kidkhot jong ke seng kila banjur segi bor sarkar ban penklan ya ki kendon na kabenta ki jinge kop khwai dokha kidkhot ki balai don lang hakane kesengi ki kentup ya ba hesting lengdo ubriu presiden jong ke seng na Sning Circle nang tau ba Wan Pli Martin ubriu secretary uba Sanbor Warjri nang tau ba Don Roikshar ubriu assistant secretary ke seng na Northern Region uba Sylvester Shangpliang ubriu dkhot ke seng na ke distrik Riboy Nagaling yung ini abedi baganika Yakob khwai dokha yashkori na kibor gibari ban pei kibor bhalor kum na government kala ban don lakum lo ka bor ban perkhiang awai ni namong ban ong banginom sha ban khwai ginom la ki ban ngin khang ba kinom sha ban khwai ki ban khwai tang ba ngi kerpat iki tu ginom ban khwai bat ginom khwai bakin murom ya ka kandon ain ke baga government kala bu ala ka kandon ain ke bakil ayo ha ka por ke ba kiyo e ka permission dari ngi susi ka ege bangi phai ka ege bangi I hakini gisi bla diam kum kawei na kiwei kijingja ka ba ala isit met hadu kata kum balaja ya ka snong no ba madon ru lang ba jong ni ka je kop phai dokha kadau ka jing bomla jong gi ni kinong panya ya ka neka jing phai dokha kala panki bitar buk ya koi ba mang khwai kum girawan manki bitar dang ka ba kala pan ni sibun gi kumar Sibun di luar hantu, baru gila sakit kita lomba, katun berdustur jadi kasih cara lomba, ya ka bosnong kume lomba bosnong gis imi dalam ini hak banyu kentang aki benburom, nomor di maki iban yalam iban tempet, bagi bersensyar sumaru ya imlang salang hari ini hatu si wat ya rumah bosnong ru hak jing bitar itu ba timlah kenyu ke jing so. Nakaliang Norwegian lawan ban Ismail lang ya ka Sning Circle alor ke jing wanbu e ke jing ujuar habre ke jing jia kabla duk jia ha ka kendai trek achnu merdan nakaliang ni ada jadu oi nakaliang presiden jang ka Sning Circle bertai la pusai baro re nakaliang Norwegian ya dan katlang ber ka circle ber ketulang ya ke pajba lani kinu punyat ya ka competition lani ke jing ya kop kwai dokha subhawa penyebur nanti batu da sim ke jiket kli upaj ba wat nam pelong karong ke ba konsusi lane ke jingjia ke ba syarkai kumkin ni bala debjia hakasngi sajan coach nomor dan oi kumbala yasngo nakaliang presiden jingi la patai ba wat nakaliang ro kabdan syu ke jingburom ke rawan dengan kentui kinu punyat yang kena bayo ke nosi habde berka kwai dakha so pha tu simkia ba sim ke jiket kli kanang paj ba kindan dan kanan ke jing bitar lane ke jing sosi lane ke jing fer prajat